Ya halo teman-teman, kita live stream lagi, tuh kan? Ini kita terakhir sampai sini nih, biarkan nih, maksudnya ini Spider Monkey. Apa sih? Gak bisa mencet 2 kali loh, kadang-kadang stick gua kayaknya delay guys. Langsung gak sih? What the fuck is going on? What the fuck is going on? Nah, ya, gue kesel banget anjing. Dari kemarin susah banget. Ya ampun, what the fuck is going on, man? Ini kameranya masalahnya gak enak banget kayak sumpah. Nih gue mau nge-save dulu sih di sini. Oh ini harus berubah. Ya ini harus di save ya, bodo amat. Ambil di save di sini ya guys. Kan nggak bisa dipencet lagi ya kayak gitu loh. Harus cepet. Mampus lu masuk lo ya. Lah nggak ngaruh kan, nggak kena gua. Kenapa nih? Wah gila gila gila. Ini tuh kena. Oh ada ini guys. Kena kena. Nih rasanya juga nih. Jadi bola guys. Terus kalau udah
Udah nyet. Siapa maksudnya guys? Gak bisa guys. Oh ini nih. Oh udah terus. Ini ya, ini. Nah. Oke. Duh nggak ada suaranya, jelek, kurang banget ya. You look dumber. Huh? Wait a minute. Are you freaking kidding me? Hey. Come on, buddy. Nggak bisa guys, nggak bisa. Nggak bisa, itu gimana ya? Oh ini harus digini guys. Gimana cara ngalahin ya? Oh. Ini gimana guys, tadi? Ayo. Ini begini doang guys, kayak lainnya apa gimana?
ada ini nih. Ini harus dinyalain gak sih guys? Waduh, aduh. Udah gini terus aja. Anjir, nembak doang gini serius li. Mati guys, mati guys, mati guys, mati guys. Aduh. Apa lagi? Oh, gue ngerti, gue ngerti. Oh, gue tahu caranya gitu guys. Kita harus apa ya? Namengin pakai badannya dia. Dihancurin gimana tuh? Hah? Terus pakai apa guys? Ini. Oh, dihancurin guys. Wah, ini kayak jadi kayak main bocah ya. Seruan yang ini dah. Apa? Yang Protector of Earth. I'm definitely ready to head back to Earth now. Let's go home. Kukruk, kukruk, gitu kali. Kukruk. Clara kata kukuk, Clara kata kukuk. Wait, it's another plumber's badge. Jebakan nih giliran ini. Ben,
Plumber Intel has discovered that Vilgax is scouring the universe for a rare energy core. The kind that can power a null void projector. Like the one Vilgax used to take over the Earth. Is gold. We don't stop him. Plumber Intel hasn't determined what Vilgax plans to do with it exactly. At least you've kept him from being able to get one on Vulcan. Good job, Vulcan. man. But there are other places in the universe he can find his rare energy core. One is Energy core. Terradino. I'm headed there now. Alright. Nge-save otomatis ya. Ya, ini lagi aja. Bisa di skip level padahal. Itu apa kan? Bisa skip level kok. Buat apa anjir? Gila. Ini Benjamin apa ini? Avenger ya, Guardian Galaxy. Gue tadinya cuma anak biasa, sekarang jadi anak luar angkasa. Please, yang bener dulu kayak tempatnya yang pertama itu udah gak enak banget. Ini menurut gua doang apa menurut kalian juga ya? Ini tuh menurut gua kayak penurunan No, Grandpa Max? bukan kualitas, keseruannya gitu loh guys. Protector Ah, don't di- worry. untuk sejauh ini sih Protector of the Earth sih paling ini ya, paling seru menurut gua yang di PS2. Another plumber's patch. Kesini makin kurang nih. Lihat Fire it up. Alien Force mulai kurs, masih seru tapi mulai kurs ya, kan kurang. Mulai kurs. Ini lagi Vilgax Attack, Alien Force Vilgax Attack. Sampai sini gue masih merasakan kurang. Not yet relay the energy core from here to Vilgax. Gitu aja sih. It's located in a nearby temple. That's all the intel I have. You've got to destroy this energy core too before Vilgax can get hold of it. Be careful. Be careful, man. Yeah, no. Stay with ship, fight off Vilgax if he shows up, and basically save the day. Kita while bermain you're off sampai world. seperti biasa sampai maghrib ya. Sidekick's work is never done. Ini dong. Gue udah dapet ini padahal di awal. Terus ada Omnitrixnya rusak lagi guys. Oh sekarang udah ada. Hah? Shield Bioid 2. Ada kena mobility, select from. Oh gitu. Bisa dihancurin anjir. Iya jadi manusia lendir. Atas ada UFO nya anjir. Asgub per cetak apa guys?
Oke. Oh gitu. Monyet musuhnya. Venom anjir. Venom. Favorit gue tetap ini ya. Si Spider Monkey. Ini. Loh, terus gue ke. Oh shit. Cannonball lagi. Apalagi aja Vigak drone. Ih. Maju lu sini lu. Alright, kita jadi bola. Oh shit. Jadi chill man. Lah, kok nggak nyampe guys? Mati ya gua. Mati anjir. Oh, nyampe kok. Jangan diambil-ambilin guys, ntar kalau berantem. Oh shit. I know that. Oh shit, man. Males banget sih, sumpah. Kita berubah dulu jadi ini guys. Ingat ya tadi ada what the fuck? Si kunyuk ya. Jauh banget guys, males. Salah lagi. Kesetanan kuning-kuning lah ya. Oh shit. Kita save dulu guys. Malas aja ulang lagi. Nyampe tuh. What the fuck.
Gak bisa 2 kali ya guys. Suku banget ya. Ya apaan sih, nyangkutnya begini banget, jelek. Jelek banget guys, nyangkutnya anjing. Percaya nggak lo ini? Oh, glue guys, glue. Glue bro. I'm the best that ever was. Hampir jatuh lagi anjing. Aduh, ini apa lagi guys? Stop dulu deh. Kenapa jadi banyak ininya banget dah? Ih. Kok goblok sih gua? Oh, untuk di sini ngulangnya. Kok belum kebuka guys? Wes gila, gokil. I'm the best that ever was. Aduh, beginian lagi, cok. Apa sih maunya, apa sih lu pada? Weh. Lu bisa diem gak sih? Nah, mampus lu. Lu pada bisa diem gak? Hah? Oh, ini sih yang ngeselin sih. Bukan ini guys. Mana dia? Gila, ngeselin banget itu. Kobonya jadi gak seru guys. Jadi kaku banget, kelanci gitu. Kerangki apa kelanci? Nih kayak gini-gini nih. Kayak anjing tau kameranya. Oke, kita harus kesini dah. Maybe. Tarik ke sini. Oh, enggak guys. Enggak salah. Tapi gue harus hancurin ini. Pakai ini ya. Benar kan? Itu harus dibakar sih.
Ah, tai kucing nih, kamera gak enak banget, guys. Weh, oh, oke, yuk kita tarik, kita tarik, kita tarik, kita tarik. Mau lu kemana sih? Iya, ada tengkorak. Oh, I see you. Apakah ini sudah buat tamat? Kok udah penuh airnya? Apa nih? Apa nih, guys? Oh, ho, ho. Ah, saya pakai ini dah. Hah? Ntar, guys. Gak bisa, guys. Gak, ini dibakar sih, feeling gua mah. Hah? Apaan sih, guys? Ini nih. Duh, ini gimana ya? Bukan berarti. Wah, bingung nih. Itu pasti suruh dihancurin sih, guys. Nah. Terus? Apa lagi? Oh. Terus? Maybe I can see. Salah. Hah?
Apalagi nih Nyet, tar dulu Nyet. Bukan guys. Pasti ada yang pakai buat Wey, come on guys. Oh ini. Gak bisa hancur. Apa enggak gitu? Come on, meh. Enggak, bukan guys. Oh, gini kah? Enggak. Itu tuh pasti ke bawah guys. Ini sih feeling gue di. Ya ampun ini. Diapain ya guys? Apa pakai ini kah? Nggak bisa guys. Pasti harus ada yang dihancurin nih. Gimana guys? Wah gila ya, ini kebanyakan teka-tekinya anjing. Spider monkey kah? Ini masalah kamera yang enak banget guys, sumpah dah. Kalau ini gue curiga sama ini buat apa ya? Kan ini udah dihancurin. Nyangkut ide anjing. Oh. Kenapa gak kepikiran sih sama gua? Nah. Putar guys, putar dulu. Gak kepikiran aja sama gua.
Ah, itu dia bos. Ganti. Dari tadi lah, spider monkey. Oh, I can see you if you were not with me. I can see. Terus, kayaknya ngeburu out lagi dah. Let's go. Aduh, kelamaan sih jalan pakai ini. Jalannya makin lama gitu, bete gua. Di nerf aja bete deh. Hah? Terus? Salah kah gua? Oh bener guys. Wah, kata-katanya gila juga ya, gue liat-liat ya. Oh, itu patungnya dinosaurus ya? Ayo kita ke atas tuh. Jalannya lama banget kan? Bete. Bung bung balempong bam bam bim bam bam bim bam bam. Gila jalan. Ha. Ayo lari anak udah. Bring bang bang bring bang bang bring bang bang. Ini cepet pakai apa ya guys? Spider monkey. Oh shit. Aku sangat benci pelompatan. Aku sangat benci melompat. Tiba-tiba nge-save gitu, ngeri banget. Udah. Ini nggak ngaruh guys. Pakai apa ya?
Sini lu maju lu. Oh, pelihara dulu bro. Gue rada gak ngerti kalau kombonya nih anjir. Agak ribet ya benten yang Alien Force Vilgax ya. Malas anjing malas. Yeah. Yeah. Oh shit, malas. Bring bam bam bring bam bam bring bam bam. Perasaan di benten Alien Force itu kuat dah ini. Si Chill Out ya, namanya siapa sih? Chill Out aja. Wah, ngedip lagi dong gue. Aduh, salah guys. Goblok. Wait, gila. I'm the best that ever was. Ayo lu sini lo. Anjir, kepala apa tuh naga? Oh shit, kenapa banyak teka-teki sih? Jadi gak enjoy gitu loh mainnya. Aduh. Bring bang bam bring bam bam bring bang bang. Mana pencetannya guys? Blok anjing. Gila. Come on lah, ngulang lagi. Come on man, here we go man. Apa sih?
pakai ini ya? Ini masalahnya nggak kelihatan anjir. Oh, kudu ke atas guys. Situ ya. Oke, I know that. Bring bang bang bring bang bang bring bang bang bring. Let's go, here we go, motherfucking fucking gun. Let's go. Berarti kita ke situ. Ke sini nggak sih guys tuh? Daripada bring bang bang bring bang bang bring bang bang. Wah, nggak bisa guys. Wah, kodel. Harusnya gue save dulu. Puasa guys, berlajim. Ya Allah, sabar. Belum buka kan? Oh, bentar. Dulu. Kok buka sini? Gak bisa kan guys lewat situ. Nih sumpah kameranya gak enakin nih. Ini gak bisa diapa-apain masalahnya guys. Tuh, sumpah asli. Oh, kita harus ke situ tuh. Bentar, gue save dulu. Oh, kita harus ke situ, guys. Ini dulu, buset darah gue segini aja nih. Nah, gitu bro. Makin repot lagi nih. Kenapa gak pakai ini sih? Yang biru itu kan bisa punya sayap, dia bisa terbang anjir. Sumpah ini levelnya membosankan sih guys. Loh, apa itu? Udah turun lagi kan? Loh, itu masih di bawah guys. Oh, ini nih. Oh shit man.
Aku benci melompat, teman-teman. Oh, kenapa harus? Ini kameranya gak enak banget, sumpah. Kameranya gak enak. Aku tidak suka kameranya. Ini sih gue gak enak banget ya kameranya guys ya. Cupu lu bang, cupu, bodoh. Ini kameranya gak enak, gak bisa diputer-puter. Ini ada tombol select, cuman gak bisa setiap saat dipencet guys. Mampus. Oh shit. Si meh. Aduh, ini harus lompat gak sih? Apa gak nyampe guys? Lah, kontol. Sumpah, wah gila ya. Udah di set sih ini mah. Gak bisa ini, kudu di set guys. Push dulu ya. Sebanyak cincong loh. Gue set dulu. Ini kayak main game Super Mario gue liat. Asli deh. Nah ini gue harus set nih. Bisa bro, pakai ini bro, suruh-suruh itu sih bro. Mati guys. Ambil dari dulu. Woi, gak ada darah, seriously. Gue butuh darah banget nih, bahaya. Kebanyakan jatuh anjir.
Duh, terus kalau gua kejebak di sini? Aduh, ini nggak kelihatan nih anjing. Weh. Itu kayak harus punya jet ray sih kalau gitu ya. Apa nih? Ah, bener kan? Loh, terus? Bentar guys, ini gue bingung. Harus jatuh di atas? Oh gitu kali ya. Oh gitu, I know that. Haha, know what I'm saying. Ini kayak nggak ada stat-stat ya, langsung main terus sampai tamat gitu deh. Nggak kayak band-band yang sebelumnya. Ini terus saya tuh, gua nggak ada milih stat dari tadi. Oke. Nah terus oh ini hancur. Tunggu ke sini. Berisik. Bete sih. Kita kalau udah azan kasih tahu ya guys, kita berhenti. Buka. Ini apa guys? Oh shit. Maybe I can see you my brother. Oh, gue tau guys. Gimana tuh? Hah? Terus? Lah, nggak bisa lewat juga, goblok. Wah, ini sih kebanyakan teka-teki ya, gue liat-liat ya.
Lu jangan kayak gini deh. Kok nggak bisa guys? Ini dinosaurus gue kayak main apa aja anjing. Nah, ini buat kemana guys? Ntar dari situ nggak kelihatan. Oh, oh. I know you. Oh gini guys. Gue mau nyoba ya guys. Lu bisa pada diem nggak? Anjing. Mulangnya dari mana? Oh bisa guys dari sini. Salah lagi. Oh, gue harus lompat ke atas kah? Oh gini anjing. Nah. Wow. Apa tuh guys? The interaction. Ah. Wah, parah sih ngulangnya jauh banget, guys. Malas. Hah? 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 Apa ini, guys? Maksudnya, guys? Ah, kena penyek guys. Gimana itu guys? Kayaknya gue harus bawa nggak sih? Kayaknya harus gue bawa deh guys. Hei, apa bu? Guys sudah buka waktunya. Siap dulu ya, kita udahan dulu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. Selamat berbuka puasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.